Nagusuje kandi mwifurije ibihe byiza ukomeje kuba natwe ukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizere neza ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru, reka dutangire turebera hamwe ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda uko bihagaze mu masaha 24 ndetse no muri rusange. Coronavirus rero yahitanye umuntu umwe mu masaha 24 mu Rwanda, mu gihe 109 ari bo bayanduye. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikaba yatangaje ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyorezo cya COVID-19 kuri wa mbere tariki ya 12 Mata 2021, mu gihe abantu bagera ku 109 bayanduye. Wapfuye ni umugabo w'imyaka 85 mu mujyi wa Kigali. Byatumye rero umubare wamaze gupfa bazize coronavirus guhera muri Werurwe 2020 uba 316. Abantu bashya ni 109 banduye, byatumye rero umubare wamaze kwandura bose uba 23,535 masaha 24 yashize, kandi abarwayi 29 bakize, bituma rero bamaze gukira bose ba 21,272. Abakirwaye ni 1,947, barimo 8 barembye cyane. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ikaba yerekana ko umubare wamaze gukingirwa COVID-19 mu Rwanda ari 348,926. Abanyarwanda bakaba basabwa kandi gukomeza kubahiriza amabwiriza yashyizweho, bibuka kwambara agapfukamunwa buri gihe bavuye mu rugo, bakaraba intoki kenshi, birinda amakoraniro n'ibindi bintu byose bishobora guhuriza hamwe abantu benshi, ndetse by'umwihariko uwiyumvamo ibimenyetso by'iki cyorezo birimo inkorora, guhumeka nabi, gucika intege n'ibindi, agahamagara umurongo utishyurwa w'114 kugira ngo rirahabwe ubufasha n'abaganga. Bakaba rero bihanganishije umuryango w'umugabo w'imyaka 85 witabye Imana i Kigali, akaba rero mu by'ukuri ari we wahasize ubuzima azize iki cyorezo cya COVID-19. Hanyuma tukiri kuri COVID-19, bagire ko ubushakashatsi bwagaragaje ko coronavirus nshya yo muri Afurika y'Epfo ishobora gufata n'uwatewe urukingo rwa Pfizer. Abashakashatsi bo muri Israel batangaje ko coronavirus yihinduranyije yagaragaye muri Afurika y'Epfo ifite ubushobozi bwo kwinjira umuntu wakingiwe urukingo rwa Pfizer BioNTech, ubusanzwe rurinda uwarutewe kwandura COVID-19 ku kigero cya 94%. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Tel Aviv n'ikigo cy'ubuzima muri Israel cyitwa Clarit Health Services, bwakorewe ku bantu bagera kuri 400 barwaye coronavirus batatewe urukingo, n'abandi 400 barutewe nabo bafite COVID-19. Mu bantu rero 150 bakora ubushakashatsi bakingiwe COVID-19 ariko bakayirwara, byagaragaye ko COVID-19 yahinduranyije iyo muri Afurika y'Epfo ishobora gusakara mu bantu bakingiwe inshuro 8 kuruta abatarakingiwe. Ubushakashatsi bwongeraho ubuti ibi bivuze ko urukingo rwa Pfizer BioNTech nubwo rurinda uwakingiwe cyane, rudashobora kurinda bihagije coronavirus yihinduranyije iyo muri Afurika y'Epfo. Umwe mu bashakashatsi yabwiye AFP y'amakuru y'Abafaransa ko coronavirus yo muri Afurika y'Epfo ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu kandi yarakingiwe. Ati gusa avuga ko batigeze bakora ubushakashatsi ngo barebe niba umuntu wakingiwe wafashwe n'iyo virusi ashobora kuremba. Yongeyeho ati kuko twabonye umubare muto w'abantu bakingiwe banduye COVID-19 yo muri Afurika y'Epfo, ntabwo twavuga ko rero ari ikindi cyorezo gishya cyateye. Ubushakashatsi bwo muri Israel nibwo bwa mbere ku isi bugaragaje ko iyi virusi yo muri Afurika y'Epfo ishobora kwinjira mu mubiri w'umuntu wakingiwe. Kugeza ubu muri Israel 53% by'abaturage bangana na miliyoni 4 ndetse n'ibihumbi 900 bakingiwe coronavirus, mu gihe abandi miliyoni 5,300 bamaze guhabwa doze ya mbere. Ubushakashatsi buherutse gukorwa na Clarit Health Services ku bantu miliyoni 1,200,000 bakingiwe muri iki gihugu bwagaragaje ko Pfizer ifite ubushobozi bwo kurinda umuntu COVID-19 ku kigero cya 94%. Nyuma y'uko abaturage rero benshi muri iki gihugu bamaze gukingirwa, zimwe mu ngamba zarorohejwe, gusa kwambara agapfukamunwa byo bigumaho, ndetse hari n'ibikorwa byemerewe gukora ariko ku bantu bakingiwe icyorezo cya COVID-19. Duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka turebere hamwe impamvu guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri bagera kuri 57. Hashize iminsi mike Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Michel Sama Rukonde ashyizeho guverinoma igizwe n'ihuriro rishya ry'amashyaka rya Perezida Felix Tshisekedi ryiswe Union Sacrée. Union Sacrée ni ihuriro ryavutse nyuma yo gushwana kwa FCC ya Joseph Kabila na Kash ya Tshisekedi impera z'umwaka ushize. Iryo huriro ryashyizweho kugira ngo imigabo n'imigambi ya Tshisekedi ibashe gutambuka mu nteko ishinga amategeko no muri guverinoma.
muri guverinoma nshya rero yashyizweho harimo abaminisitiri basanzwe 56 na minisitiri w'intebe 57. RFI ni radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko ugereranyije na guverinoma icyuye gihe ari ikinyuranyo cya minisitiri 10 kuko iya mbere yari igizwe n'abantu bagera kuri 67. Kuri wa mbere minisitiri w'intebe Jean Michel Sama Lukonde yabwiye abanyamakuru ko icyifuzo cyari kugira guverinoma y'abaminisitiri 50 nk'uko byasabwe kenshi imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo leta izigame amafaranga menshi cyane agenda ku bakozi. Jean Michel Sama Lukonde yavuze ko harebwe ku ngingo nyinshi cyane zirimo kuba amashyaka yose agizwe Union Sacrée ahagarariwe kugiramo bamwe mu bagize société civile n'ibindi. Union Sacrée ikaba igizwe n'amashyaka 28 ikaba ari ryo huriro rya mbere rinini cyane ry'amashyaka icyo gihugu kigize. Mu baministre bagize guverinoma nshya 5 gusa nibo bahoze muri guverinoma ya mbere, byumvikana ko abenshi ari abashya muri guverinoma. Bimwe mu byatumye guverinoma itinda gutangazwa, Jean Michel Sama Lukonde yavuze ko bari bagishakisha uburyo muri guverinoma hagaragaramo abagore. Ati kuri ubu abagore bagize 27% by'abagize guverinoma nk'uko Jean Michel Sama Lukonde yakomeje kugenda abivuga. Ambasaderi Hategeka na kandi ambasaderi w'u Rwanda mu muryango mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akaba yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na Minisitiri w'Uburezi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Emmanuel Hategeka yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Uburezi muri icyo gihugu witwa Hussein Ibrahim Al Hamadi, bibanza ku gushyira hamwe kw'impande zombi mu gushyigikira uburezi. Ubutumwa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yashyize ku rukuta rwa Twitter kuri 12 Mata 2021 buragira buti ibiganiro byabo byibanze ku kongerera ingufu ubufatanye mu rwego rw'uburezi, by'umwihariko kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'amashuri makuru. Ambasade y'u Rwanda yatangaje ko imikoranire ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu burezi iri ku rwego rushimishije, ibintu bizaba akarusho nyuma y'ibi biganiro. Mu butumwa bwayo yakomeje igira iti ahandi hazahuzwa imbaraga mu by'ukuri ni mu mikoranire za kaminuza, gahunda zo gusurana kw'abanyeshuri bareba ibyo abandi biga, ubushakashatsi no guterana inkunga mu buryo bw'amafaranga, byose bizakorwa hubahirizwa amasezerano areba ibihugu byombi. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bisanzwe bifitanye andi masezerano y'imikoranire byasinye muri 2017 ajyanye no guteza imbere ndetse no kubungabunga umutekano w'ishoramari rya buri gihugu, nayo kunoza imikoreshereze hirindwa ko ibihugu bicuruzwa bisoreshwa inshuro zirenze imwe. Ibihugu byombi binafitanye umubano ushingiye ku bucuruzi kuko muri 2018 byahahiranye ibicuruzwa bifite agaciro karenga miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Mu kwakira 2019 ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda na sosiyete ya Dubai Ports World izobereye mu gucunga ndetse no kubaka ububiko bw'imizigo iva cyangwa se ijya mu mahanga, hakaba harafunguwe ububiko bw'ibicuruzwa bwiswe Kigali Logistics Platform. Ububiko buzafasha abacuruzi bo mu Rwanda bajyaga bagorwa no kuvana ibicuruzwa byabo mu mahanga bigatinda mu nzira biva mu byambo nka Mombasa cyangwa se Dar es Salaam. Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cataye mu mvuto abantu 12 bakurikiranwa ibyaha byo busuma bwitwaje ibigwanisho mu karere ka Rusizi. Umunyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima aradushikiriza irindi kuri iyi nkuru. Iryo tangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo riravuga ko abafashwe bakurikiranweho ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi byagiye bikorerwa mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe na Mururu mu bihe bitandukanye. Ntabwo ritomora neza igihe naho baba barafatiwe cyangwa se ngo rigaragaze niba abo bantu bose uko ari 12 bakoranaga nk'itsinda. Gusa rivuga ko bose bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda yemereye ijwi rya Amerika ko abo bantu bafashwe ariko dosiye yabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bityo akaba ari rwo rwasubiza byinshi ku bijyanye nabo. Bwana Thierry Murangira umuvugizi wa RIB yatubwiye ko ahugiye mu nama twaza kongera kumuvugisha hanyuma. Icyakora kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari ataragira icyo adutangariza. Ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro buherekejwe n'ubwicanyi byakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi, cyane cyane mu mirenge igize umujyi wa Kamembe. Abaturage bakavuga ko abakora ibyo baba bitwaje imbunda ndetse barimo n'abambaye impuzankano za gisirikare. Nubwo kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zitarasobanura neza niba bafashwe hari aho bahuriye n'ibyo bikorwa byagiye biba mbere, bamwe mu bo byagizeho ingaruka barasaba ubutabera ndetse n'indishyi z'akababaro. Yarakoraga igare ahubwo kugeza ubu ngubu no kujya kuvomera kandi n'amazi ntabwo mbishobora. Muri make nge byasigiye igikomere bigiramo n'ingaruka nyine. Ubu gutya nta kintu nakora kabisa, nirirwa nicaye mu rugo. Tambe numva babanza bakamenya indishyi y'akababaro. Birabyo kwa muganga nibyo banyambuye birabyazanye kuko ubuzima bwanjye bwaratakariye.